Hai minaze ting choma izai hai minaze zeme man sage klum namai indi ke zi kaise madai ting kum chana zang kaise ke chum hama mai ting chua ge de rei insa zeme ko ge ne polia ga radlei zaina hai mina chi rang ge chuna ge de rei luige manipur ge kaklebe pe ben sa ze puiting dip zigene manipur ge kaklebe pe ben sa ze liang ke bize lia ga radlei zaina ke chi rang ge chuna manipur ge internet data service nam ze kam to zigene manipur ge kaklebe pe blam ge ze pihising ge liachi lak dlei ribi bedu bamdi di dlei Manipur ge zet kana ko kimnai kim ka ge kaklebe pe blam gene kimene tetibek peiki zimdai ting kum chana jang kaije ke chumage tribal cookie hazen mem pui mi mina hang chum je puni poni ralu pomlang nai la te blam ge Nagaland Zeliangrong youth organization me bone puni lunga lak basam pe changai dele ja ka chole zain kimena I tribal cookie hazen mem pui mi mina hang chum je zemena sine du mak ba zaina hindi ne du mak ba te goi blam za punuya punilung magli sui dele ja condemnation le sis du ro changai dele zaina Nagaland Prin district Zeliangrong youth organization Nagaland office gu ta kilam gene Zeliangrong youth organization Nagaland me bozne tetiben di ke hzing kai mai ge Manipur ge ZUF RTO ta kango be Mr Obet Kame ka che be ze hluichi mangmane nimlu zete chani blam ge pnilung makba pnilung sia basamdu pe changai de leje du ka chele zai pusong ka Manipur ge zet kanang kimanai ko kim ka ge ka kabok ba ka klebe ka dibe pe blam ge Indiaram go politik party ka grune kaleuz bam dele ka gane kimene tetibe ka pe ke zima dai mage mpui mi mina hang chum cookie hazet me zapuni po ni ralu ze nai la te bu video tetiben di ke zikre skui mai ge kai be zigene ke dei re ge zemana ma ka bam le ne ngaudi dele chipo zigene chuna Manipur ge kakle be pe blam ge zene mpui mi mina hang chum zapuni po ni ralu ze nai la te blam ge ne Indiaram sata di ze ke dei re ge ka bam ne du puni lunga lak mne gi ke ze bam di ze ne puni lunga lak basam gi ke mne du pe changai dele chipo zigene ai po lam ge ne Nagaland Zeliangrong youth organization me bozne pani lungai lak basam pani rata basam je tetiben di ke hzing kaije khna tingkom chana jang kaije ke chumai ge pani go condemnation le si je rau changai ko dele kagana chunare changje Assam ge ne Manipur ge ani Zeliangrong civil society organization ka cham bam blam ge ne chige kakle be pe blam ge milungai lak basam condemnation sam je rau changai be je no mak je la muri dele ai gum je pachang kana tar hang ka ga dai be ge anui Zeliangrong ma da ge pe je ai gum bong chang mar hange pihitit ge sam milung mak basam condemnation je rau changai lune igu mei ka chebe anui Zeliangrong mrogep suite me chi changara hange ai Zeme man salam ge ne chi changai dele Zain Assam Dimaso district Haflong Lodiram go village council gen 9 DKZ kaije ke chum tingum chana jang kaije ke chum tak mai ge Haflong ge private hospital rehew ki bambe Holy Spirit hospital lamgene free medical camp bam ge mina high so ki mene wangai dele je ka chudele zane Haflong ge I private hospital rehew ki bambe Holy Spirit ge suite me ramane sa je bam ka cham ge Holy Spirit hospital rehew ki lamgene free medical camp je bam gule je ka chudele ploram ramege du te rogule je du sale Zai China me mina hangna zai siap gene zai psi mak gene Indiaram gde ka gudra hange kam je Nepal border Bihar is Champaran district gene nimdele je ka chudele je pnai daga documents le si kanchi bedu gale ja chule the official mane sa je ai mina hangna China pe pnai zai siap gene psi mak gene Indiaram gde ka gudra hange kabze na maiguru na Malaysia ka chudele the East Champaran Superintendent of Police SP Kantes Kumar Misranan znai takmage saja China pe mina hangna Indiaram gde zai siap psi mak gene ka gudra hange ka be pezik na je zo zing benai fu kong le je ka chudele zapnai je
tetibe kamai tingmu inchet this has a minute hadai mingeu aigom bihigine nimdale je ka chuli za indiram ge gdei ngobe kapet be 15 August hingi ra hange mate ta di bizegine border haram rai ramege spy mramene chunaman nting sangjala le je ka chudile za inda nai ting khage game ta za indiram puje halaga luze Pakistan pui pnaram jangulu je megud bu pui sima haidar ka chebe pui pere gi du chuna kaning ching mramene kmet je investigation je luze la release je ka chudile za Pakistan kdei pui pnaram jangulu je noida indiram megud pui sima haidar ze Pakistan kdei langai da le makti zaina Pakistan kdei ge nam kana bamene indiram kdei mesdu kakdung dele ze ka chudile dai ko tate gai gumeize zena Pakistan kdei pui sima haidar ka chebe pui ne ai indiram kdei ge dai ko tate ra hangen ning luze good me ka cheblam ge ze intelligence makaning chingmra mene investigation luze lale minagi kimne sima haidar ne patak sebe teuga hang kaning chingbe ning chingpung luze indiram ge kagudra ba hangdu ningai dele ze du ka chudile chipo zigen indiram kdei mene Pakistan kdei pui sima haidar perege investigation je luze lamurile ze sima haidar ne pumui singe ne du damdele indiram kdei sauze Pakistan kdei matutus du halet wangdai makule ze ka chudile aige achwa kabangge ka ra hanjai du khaine magjain du kakchai gara jain du kakcha khaine loji du acheuze dam changdele pana pe taige indiram ge bam gule ze achule chipo zigena indiram ge zemana gi ki me bam ne ai sima haidar je du ning hreuze lamuile Zane Manipur Human Rights Commission MHRC mene Manipur ge tetibe ke peki zik chumai ge hazet kanaka ge kakle be petubze chawne reizam pung chumei zanen dai gumze zemana me kage kakle be kdibe pe rahange changmei ka cheblam ge Manipur Police Chief dage kemedze investigation nu rahange rangai dele za chule za Manipur Human Rights Commission MHRC mene aipolam ge kemed rahang Manipur gu chief medage rangai beza Norem ibom cha sing kachebe pe Churachandpur district ge bambe pe ne case file te gai belam gena le je ka chedle za Norem ibom cha sing ne sa Manipur ge zet kanang ki menai ko ki me kage kakle be kag bog be pep za ko ki me nam kana spy menai ki me je gi be gen herei je mpung chule je ka chedle za Churachandpur district ge bugu gimi zob ki ge du ko ki me go nam kana spy menai gi mi je luta kam di dele je ka chele chipo zigene Manipur ge kakle be pep za ITLF menai ZRM go responsible is ka chedle chipo zigene Manipur Human Rights Commission mene Manipur Police ge suite be chief daga aipolam ge investigation lura hange rangai dele zaina order pegai dele is ka chele za indiram go Prime Minister Narendra Modi ne tetibe peking keu nalunge kede rebe bam snaget beitu ga dele is ka chedle za indiram go Prime Minister ne kede rebe bam snage seven nation ge tetibe peking keu nalunge te beitu ga bige ka charangkang te tatu nibze 1.79 crore kaze lagrex na za skui pere te tatu ga dele za ka chudle za indiram go Prime Minister ne kede rebe bam sna country snage peking keu nalunge the bait bize ka pekeu hzi kreuze skuigene ndi keu hzi kremneu ka changbge the baiteu gaibe country ramza Japan Papua New Guinea Australia US Egypt France UAE ge the baiteu gai delay zachiga ka charangkang te tateu changbze krol keze lagrex na ze squeeze changhim reuze te seze hai sna ze kang kreuze sna te tateu changdele za chudele aigene na mai ndi ke zing kai zema dai ting kum chana za kai je ka chum hma mai ting chog de rei sa po wa za loi gai dele pi gai zain king gai ni mle ne ze to dele